Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wawa Syiralun Bandung. Jadi pakon si dia banganyan handi je video apa sih? Na di komen lagi han ba YouTube lon na di komen lagi. Dipegah dalam YouTube nyanji kena preh apa sih? Kena preh apa sih? Yang malam baro. Apa sih petebi video sebab uji. Namun tuan inohat handi je belah. Dalun komen lo ba vlog Facebook ji kan. Nalun tamong handi je jawab sih. Mampu preman nasi bungkus. Preman nasi bungkus dijak mob abu sih. Hana itu pu abu sih ino mensaboh ceh kuyo. Ji tu lah mana raya babah mentong ubi peluk kum. Pelung bersampo lah mau keji yang videonya. Lain lo. Baik dia perak bung segai-segai. Ke bangsa Aceh lun. Lun hana gelak. Urung bong-bong, urung ugoh-ugohnya hana gelak. Paling luat bagi lun. Karena katanya urung Aceh. Urung Islam. Hanjit kabu. Hanjit kabu dan hanjit ugoh. Baik banjit bahasa Inggeris si krek dua krek nyan kajak pugoh dro. Pugoh dro ngana busi. Ngana busi di sini pugoh dro dia. Kuna kalon pane how high his level. I wanna know. Belum bersampo tiga mbak tigam babah peluk kum nyan. Baik habar rehat. Lain ro. Belum bersampo. Baik wate pegah haba, wate marit, bumupat ujung, bumupat uram. Wate pegah haba. Menyohana jir di pegah haba. Telepon kena ba abusi, nak kupurno. Nak kupurno, pagi bancara. Katanya tak komunikasi dengan orang. Kibancara katanya tak pegah haba, kibancara katanya tak lafazkan di saat katanya tak pegah video. Pakai konsepnya nurung bangai. Di saat tak pegah haba jika katanya tak pakai konsep tak kalon nya urung bangai. Hana jenius pikiran. Ka busi mana-mana hana pakai konsep. Hana istilah konsep-konsep busi. Cok konsep-konsep pupo lembaga gede. Hana pule konsep. Lamule mandum bermusimpan. Hai Ria Fadilah, nyulun harap video lu nyu bukan nonton. Lain uro. Menyohan ajit pegah haba, menyohan ajit komunikasi dengan urung. Murno ba abusi. Nyo tiagamu carong dathat ule urung. Cukup carong ule abusi. Super genius ule ya. Cuma lun boh dro segai hana lun petimang kepandaian. Konyan yang pulelun. Yang pulelun bangsa Aceh. Berteploh pikiran. Bercarong untuk tasmiki ke masa depan bangsa. Kon tajak mita ugoh. Kenyomanan Syiralun Bandung. Bejak mita ugoh. Menyupule pegah haba. Hana istilah haji tulis konsep. Hana payah konsep kepu konsep. Untuk tak bahas si pupu je hana payah. Bulan mulai bit-bit. Benar cara untuk tak pegah haba. Benar cara untuk tertarik bangsa Aceh. Benar cara untuk tanasihati bangsa tu. Baik dengan konsep tak pegah haba. Ote pegah haba. Ho Malik Mahmud. Kepu Malik Mahmud. Yung tiagamnyo le ke pegah haba. Baik dengan Malik Mahmud. Malik Mahmud high level. High levelnya lawan Nabusi. High levelnya lawan Nabusi. Konka high ria babah peluk kum. Yang na ke babah yang na ria. Kayak pecarong-carong dro, kayak pehaya-haya dro, kayak action dro ke, mutoh dro ke luar nang dro. Ilung ujung dunia ini, ujung dunia ini Kanada tinggal. Hanali dunia watuh kabih, kutuk sagai. Kabih ujung dunia ini buat lu tinggal Kanada. Ikah tinggal nan di Cairo pun di Qatar tinggal ke. Kayak perak bung, kak kerja bak di swasher bagi arah pingan. Yang pegah long you telepon dro ibak busi mentoh menyuji hana ji jauh na asisten ji mentoh lah. Asisten pukul mo ke buat ke karah pingan ka kerja bak restoran ka pengak bong ku berea
Gaya kahnya hegam ube uke lun tegai. Ube uke busi tegai. Label kah ya. Ube uke busi. Nyo hana uke busi. Ada mesang na uke busi kan. Dia dah busi pelemah ube uke. Tidak hana label kelaju. Tang di dibayar gaji bak di swasher dengan ya. Jadi kayak sebut nana busi untuk pegak video lafazkan nama busi supaya viral. Ya. Nyo hana kesebut nana busi hana viral hana soturi ka hayagam. Hayagam raya babah. Babah raya nafahep empunyung lagi empunyung bui. Kayak prak bong dro ke. Wate ku dengar haba ke Bandung video kah pegaknya hana faedah membacu. Hana makna membacu. Karena apa kau lun pegah hana makna dan hana faedah? Di segi pembicaraan mentong, kau nurung cerong nilai, urung bangai nilai, hana guna. Hana guna lagi kah pegah haba hai Ria Fadilah. Lain uroh, murno wale ba busi. Lembu ya busi. Nah, bak merang kason laki lembu ya busi, na lembu ya busi. Telepon kena. Nak tak komunikasi tigo, nak tak pegah haba tigo. Kukunu carong, kukunu dengar tigo. Oh na kepandaian kah. Boleh ke pegah haba bahasa Inggeris dengan lon, pergi cik lon layan. Ya, jadi baik ugoh-ugoh dah katanya. Katanya bangsa Aceh, bangsa mulia. Baik ugoh katanya. Nyampi di bawah luar negara ke nyan haigam nyan. Dengan biaya mahasiswa. Bak sipai Jawa ke Paju Hupeng. Bak pemerintah Jawa biaya siswa ke Paju. Man bate kaprak bom. Kapajuh jalu. Ote kapajuh jalu. Ote katuh kapai. Mampu dah begah ke hanuk mayak bangai. Lain ulo bicarong ke dia becut. Bicarong cara semikir. Bicarong cara semikir katanya. Baik peraknya perak je. Hana guna. Dia ada perak. Hana faedah. Ilun ku perak, ku bertanggung jawab. Dan solom yang bertanggung jawab. Yang kali lun hujahnya, yang kali difitnah kelun. Lom mesido manusia, sobi bukti. Yang tuduhan-tuduhan macam-macam kelun hana. Kebi bukti laju. Menyelon na bukti. Na bukti sep syarat dan na saksi udip. Kon bermakna lun jak perak bong kan. Kon mayang-mayang businya. Ku goncang Acehnya. Nah kedepu. Dengan lun pertebi video, urang Aceh mandum kaji news pikiran lagi. Kacarong. Carong bak sengki kagedri yang toh ulama zalim. Yang toh penguasa zalim. Ya. Mal lagi dro ke pegah haba hai Ria Fadilah. Ho tujuan dro ke pegah haba. Semoga dro ke Ria Fadilah. Semoga dro dalam videonya bukan nonton. Menyuka anak gam. Katulung balah sabuh video kelun. Tanya ubah lagi tamu pantun hana pupu. Bak pantun kena abang betung mendik Maria kan. Tanya ubah tamu pantun 2 3. Tak kena kalon ho level kah. Oh na high level kah. Baik wate kaprak bung bak video na. Mulagi sang. Alah hai apa syam bangai. Katikat ego-ego gile digelong ke begapa. Katikat ego-ego gile supaya wate kelafaskan baik dipo ego. Menyemantong ego ke begapa. Jadi hana makna. Maka pegelih ego-ego le. Yang menyuka gelih ego berarti ada kepegahnya kaberih becut. Nyo ego hana katikat wate ke begapa dipo ego bago. To dengo. Dia hing ego kah. Dia cum ego kem kah. Alah haria bangai kilo. Yang ba YouTube lun yang kali ka komen ya. Kali lun balah komen balik. Kabalah riak. Menanjit bak Facebook draw ke bak vlog Facebook draw ke ya. Mandum nalun komen. Kabalah riak. Ilung pulih dengan kah. Kenakah yang pubruk-pubruk lun. Kenakah kabugah lun. Punan hansip protein kabugah video. Ilung lebih protein. Protein lebih lah mulai busi. Jadi lain dulu. Baik telah kapak apa. Label kah. Lipih. Lipih tak mentong Ria Fadilah. Lipih tak label kah mentong. Hana sebanding label lah busi. Kau nugoh busi pegah apa yang.
kon bung dan kon dusta dan kon tekabu. Lun pegah habanyo. Menyo haba kanju ke pegah habanyo baik pegak-pegak video le. Bah, baik fitnah-fitnah gop le dan baik tuduh-tuduh habusi le yang kalau ketuduh habusi ke pegah masanya habusi blog Facebook ka. IPG from Canada. Nyan ke pegah. Ya, ke pegah lum pay aku murno pu I have to learn IP you said that. Halah, apa bangai pay aku pay lah tio. Halah. Yang thang ke kan? Punya sempat nalun ni ceh kan? Udep-udep ku kutu ke. Kampung-kampung ketiga sama ke. Punya sempat nalun dia ceh. Baik ka peke lun yo ku lung wo kena waceh hanayo. Demi Allah, demi Rasulullah lun pegah banyo. Nyuka dikeun ate lun wo. Nyuka dikeun ate lun wo. Hana lun jak turi 20,000 dro ke je kapreh lun. 50 million dro ke je kapreh lun hana pupu. Cuma lun kalau mati lun untuk jakmu dikarenakan menyulung wo bangsa Aceh. Imu tak sebeg dodo lun depu. Kon hana lun depu. Jai tak sokongan ka alhamdulillah. Jai tak ka sokongan ka busi. Benar ke depu becut. Yang berkon tenak busi hujah busi. Yang berkon tenak busi fitnah busi. Alhamdulillah ramai ka yang lakem ba busi. Karena ka sadar ka ditupu do ipu maksud abusi. Jadi Haria Fadila nyolun pesampo kekah lain uro jak murno ele bah. Punya bah murno ele. Menyohan sep biaya ke pegah baklun ni tino. Namfum. Halah Haria Fadila onlung fikir kekah cukup bangai. Cukup bangai watelun fikir kekah Haria Fadila.